to na hitlai mun an than ja khu evangelist nun dong ke ya hi atin ading lampium lo hi a hi wangin aman ke ya ko na hi atin thanai na zo si amana ke tuin sun aman athu ta invite homine hi chu pa kai na dei po nei hi sin lampi ade pathin thil go na hi phat chun abul langa chun mi pa lunggel thei man tam ta ta na mo he am ho chun ana save nei a hi po chi hin lampi a hi zin nang nin na to ding tong hanin lang hi chi committee se motin ko len tan hongutin inam mi ten itil ata san theidan ti hi chi piu hi te tia hi ana sei ule athu sei ana la pi pu nei cha chun upa khan hin a hi po evangelist no pathina na to 100% a hin lai mi dang advice na la thailo hi phamo ka sa le atil alung khangin nei cha chun man a sei ta nei ku ki nam sunga ke hil theiding koi ma cham pui ati nei he che lai ta chu he ta nei i fail now hina i fail now koi ma kilit sa na diam lo dan chu thopon ma sanga jong chun ama sala yang chun ta tha cha tum koi ma am poi he ta bang chun upalung dial thei ho to